svjestan sam da postoje ljudi koji vole ta dva kluba. Normalno, imam i ja svojih mana, nema veze. Znači razlika između Dinamovog i Hajdukovog gola u tome što Dinamo zabije GOL! A Hajduk da gol. Da su prolivi, da su govna, uvridiš govna, razumiješ? Ima i govno svoje dostojanstvo, lipo dostojanstveno, izađe i otplovi svojim putem, razumiješ? Oni nisu niti to. Lipi moj, iznerviran sam jako, pa mi je baš nije mi najbolje, ali dobro, doći ja se viš, kašlje mi se koliko sam se iznervirao. Prije svega lipo vas pozdravljam sve i moram odmah sad napomenuti u startu da svi ovi stavovi koji ću sad izniti, da su moji osobni stavovi. Nisu stavovi, ja nisam ni Tornado, ja nisam ni Torcida, ja ljubav prema košarkaškom klubu Zadar i prema nogometnom klubu Hajduk nosim u srcu i to mi je usadija moj čača i moj pokojni did koji nisam ja riječ jedno reći dok je Hajduk igra. Iako nemamo veze sa Splitom, iako smo Zadrani pravi. Viš koliko sam iznerviran. Dirate mi se u Hajduka i dirate mi se u Zadar. I moram grintati, jer to su strašne stvari. Nije meni problem, odmah isto sad da vam pomene, ja nemam ništa protiv niti jednog navijača Dinama i niti jednog navijača Cibone. Sad pričam samo o 4 kluba. Zadar, Hajduk, Cibona i Dinamo. Od drugih se sad ne diram, ovo se sad isključivo nas tiče i naših ovih nekih tenzija. Poštujem sve ljude koji vole Cibonu i koji vole Dinamo. Svjestan sam da postoje ljudi koji vole ta dva kluba. Normalno, imam i ja svojih mana, nema veze. Ali na vas se ovo ne odnosi, ovo se odnosi na nacionalne medije. Čak sad neću pričati niti o tome koliko je jučer u derbiju Hajduk pokraden od sudaca, od strane sudaca. Nije to prvi put, to je svaki put. Ali to neću pričati o tome kako je Zadar protiv Cibone pokraden od sudaca. Znači, ista situacija, ovaj se u obrambeni igrač pomakne u stranu, ovdje svira faul u napadu, ovdje svira faul obrambenom igraču. Potpuno identična situacija, čak je i ovaj nepristrani komentator to primijetio. Onda znate, nepristrani. Pod navodnike nepristrani. Ili svi komentatori i svi mediji, ja ne znam nikoga ko voli Hajduka i Zadar. Svi su oni, svi ste vi isti. Što s toga tiče. Na što sad grintam? Znači, ne diram se suđenja, ne diram se ničega. To su teme za neki drugi video. Možda i za neke druge ljude. Aplikacije, dnevni HR, večernji HR, 24 ure, ovo ono, sve što to postoji. Pola sam ih pobrisa, 24 sata samo izbrisa. Pazi, pošaljite bitne vijesti, nacionalni mediji, ponavljam. Nisu to mediji, ja ne pratim od Dinama neku portal Dinamo BB ili ovo ili ono, ja to ne pratim, normalno to me ne zanima, niti gledam, niti Zagreb, moj Zagreb, volim Zagreb, ja to ne pratim. I kad mi dođu da ja to pratim pa da mi dođe obavijest takva, onda ja to poštivam. Ja to ne pratim, ja pratim od KK Zadra sve moguće službena, neslužbena glasila, KK Zadar fanse i sve. Pratim od Hajduka, sva službena DPH, svaki pratim sve to i kad dođe od njih vijest naša pristrana gdje se baš vidi da to se piše hajdučki i zadarski, onda to je naš, imamo pravo na to. Ali kad nacionalni, ponavljam, nacionalni, nešto što je nacionalno, gdje svi moramo biti jednaki, gdje se svi moramo poštivati, gdje svi težimo k nekakvom zajedništvu, jer mi smo tu ipak Hrvati, trebali bi normalno, ne bi smjelo između nas biti, bar na tom nacionalnom nivou, i nadam se da neće. Ovaj video i je u tu svrhu, da se takve stvari, samo da prvo vi reagirate, gori Zagrebčani i oni da kažete, gle, pa nije baš u redu, ja znam da bi oni stavili najradije u po čaše vode iz Zadra i Hajduka i da bi ih popili da ne stanu sa kugle zemaljske, ali ne možeš to napraviti, jer nikad neće nestati ni Hajduka ni Zadra, zato što ima ono što vi nikad nećete imati. Sad slušaj, dolazu mi obavijesti na mobitel, aplikaciju normalno gledam utakmicu.
Utakmica je počela, pazi, ovo sam ti ja reći, za 24 ure, to sam njih sam obrisao, zato što su mi poslali, dođe mi obavijest, obavijest koja je jako bitna, jel, kad dođe neka bitna obavijest od strane portala, u obavijesti na mobitel, povučeš prema dole, vidiš što se dogodilo, ne da Bože, potres neki, bilo di u Hrvatskoj, znači gdje smo mi zajedno, gdje se tiče svih nas skupa, ja to poštujem, evo, pomažem, sve što god treba, nema problema, hvala što ste javili, evo, napravit ćemo sve. Ali kad meni dođe obavijest da je nestalo struje na Knežiji, znaš koliko mene zaboli ona stvar što je nestalo struje na Knežiji? Jednako onoliko koliko zaboli onog na Knežiji kako mene nestane struje. To jednako se sekiramo jedan za druga. Ili zatvorena je, ne znam, Zvonimirova ili nemam pojma koja, tamo ili tramvaj udrija u auto, nema žrtava, nema ničega, ali je zatvorena. Pa što me briga što je zatvorena? Što me briga što je zatvorena? Meni je bitno da za Pakštaj nije zatvoreno, da kroz selo mogu proći, da kroz grad mogu proći, to mi je bitno. Hvala Bogu da nema žrtava, da ima onda to razumjeti. Ne Bože. Dolaze obavijesti, jučer za vrijeme utakmica, prva obavijest dolazi i na večernjih, njih dvoje sam pratio, oma sam izbrisao, htio sam mobitel razbiti, a ne izbrisao aplikacije. Dnevni HR i večernji HR šalju obavijest, nacionalni šalju obavijest, derbi je započeo, ovaj piše počeo je najveći hrvatski derbi, evo sad recimo večernji HR, počeo je najveći hrvatski derbi, prva obavijest, ok, paralelno s tim šalje i dnevnik, kaže krenuo derbi. Bravo, a u stvari stavit ću vam screenshotove, slika sam, evo sad ću vam staviti screenshotove, pa onda da vidite sami pa ćemo skupa iskomentirati. Evo, ajde pogledajte ovo sad. Evo, jeste vidjeli? Jel ja lažem? Jesam vas slika sve i pokaza kronološki kao su obavijesti dolazili. Večernji HR, druga vijest. Dinamo da gol. Dobro da gol, tek utakmica počela. Dobro da gol. Dinamo slomio Hajduka na Poljudu. Majer hladnokrvno zabija za vodstvo Dinama u Splitu. Vodstvo plavih, hele, u Splitu. Znači, to je nacionalna, nepristrana vijest koja bi, recimo, mene to uznemirava. Evo, mene to uznemirava. Zato što niti je Dinamo slomija Hajduka, utakmica je tek počela. I čemu takvo izrugivanje? Što mi se rugaš? Još utakmica traje, alo, dobit ćeš uprkno svoje, to ti je garant. Čekaj malo. I onda Livaja majstorski, mislim, doktor nogometa, cap, vidjet ćemo će li igrati u reprezentaciji, hoće li ga zvati pošto je iz Hajduka, ali nema veze, to je isto tema za nešto drugo. Hajduk vratio sve na početak, to je vijest. Čekaj, sad, jesam ja dobro pročita, jel sad Hajduk slomija Dinama? A nije sad. Dobro, a vratio se na početak. Znaš što me ovo podsjeća? Imate na YouTube-u, pogledaj reakcije komentatora na golove hrvatske reprezentacije sa u Rusiji kad je bilo. Pa onda uspoređuju sve na svijetu, Francuza, Njemca, Talijana, Rusa, našega, sve i srpskog komentatora. Svi kad je Hrvatska izjednačila, pazi, to su polufinala, finala, to je ono nešto najveće što se može desiti da jedna reprezentacija igra na svjetskom prvenstvu, tako kao što je igrala Hrvatska i da postigne taj rezultat. I kad zabije gol pred kraj za izjednačenje, za produžetke, za penale, svi komentatori svita su u euforiji. Neki kroz kabine iskaču, kroz ona stakla koja je to euforija, osim srpskog komentatora. On komentira ko da je out. Znači Hrvatska izjednači u, ne znam, 80. minuti, 8. minuti, korner za Hrvatsku. Odnosno, gol, Hrvatska je izjednačila. Razumiješ? Eto, na tome to podsjeća. Potpuno jednako. Ali ovo razumijete? Srbinje, ne raduje se da Hrvatska dobije. Ja se radujem kad Srbija dobije, meni to drago, nek dobije. Zašto ne? Bolje da dobije Srbija nek da dobije tamo neki, nemam pojma, Uzbekistan. Zašto? A slušaj sa ovo.
Dnevnik HR. Naravno, počeo krenija derbi. Prva vijest. Potpuno objektivno. Potpuno objektivno. Zabija taj hladnokrvni Majer. Zabija, što kažu ovi iz portala prije. Jeste pročitali? Gol! Gol! Dinamo vodi! Modri zabili Hajduku na početku utakmice! Jeba me pas ako nije objektivno. Potpuno objektivno i potpuno nepristrano. Razumijem da je to vijest sa Dinamo ja volim portala ili volim te Dinamo ili Dinamo u srcu ili tako nešto. To razumijem. Klasična vijest, ako bi ja reagira da ja nešto govorim, da ja radim video da ja komentiram utakmicu Hajduka i Dinama na svom kanalu, ja bi tako reagirao. Ali da radim za neku sportsku kuću, nešto što je nacionalno, ne bi, brate, suzdržao bi se. Koliko god ja volim da Hajduk dobije, ja bi se suzdržao. Jel me razumiješ? I onda sljedeća vijest, kad je Livaja da gol, Hajduk se vratio. Pičku maternu. Belisapa, gol! Ili ovo nije gol? Ovo je samo gol. Znači, razlika je među Dinamovog i Hajdukovog gola u tome što Dinamo zabije gol! A Hajduk da gol. Jel ste vi normalni? Jeste vi smeća na tim portalima? Pa ne mogu vas nazvati novinara, vi niste novinari. Novinara danas u Hrvatskoj jako malo, pogotovo po portalima. To su takva smeća od ljudi da tu mislim na sve, na cijelu Hrvatsku. Ti portali to su toliko neobjektivni, toliko žedni krvi, da to jednostavno, ne znam, evo, vjerujte mi da ne znam, čime god da i nazovem, da su smeća, uvridiš smeće, brat. Da su prolivi, da su govna, uvridiš govna, razumiješ? Ima i govno svoje dostojanstvo, lipo dostojanstveno, izađe i otplovi svojim putem, razumiješ? Oni nisu niti to. To je najgori šljam. Da ne bi uvridio šljam. Eto, o tome se radi. Evo, utakmica Zadar Cibona. Rekao sam vam, ne ulazim u to što sudac krade za Cibonu, što isključuje Zadru, daje tehničke, ovo, ono, sve. U to uopće ne ulazim. Zadar je dobija na kraju, zato što je Božja pravda. I sad, službeni Hrvatski košarkaški savez, krovna kuća svih klubova u Hrvatskoj. Krovna kuća, znači vrh vrhova. Ko će volit svoje ako ne krov? Heli, voli Cibonu, Zadra, Splita, sve ove Goricu. Mi smo svi jednaki pod HKS-om. Ono isto. Znate koji je komentar onoga koji uređuje portal na utakmicu Zadar Cibona? Nažalost, ni vrhunska ili dobra igra mladog kapetana Cibone Roka Prkačina, koji je stvarno odigra vrhunski, svaka čast dečko, nije pomogla Ciboni da ostvare pobjedu nad KK Zadar. Nažalost. Na čiju žalost? Na čiju žalost? Na moju radost nije. Razumiješ? Ali na tvoju je žalost i razumijem te. Ali onda ne možeš pisati za HKS majmune. Nego piši za Cibosi, Cibosi portal.com. Piši za neki debilni kom. Ali ne možeš pisati za HKS. Ne razumiješ? Stoko nepismena. Još su ovi, jeste vidjeli na portalu, to se mora reći, toliko su nepismeni da su nisu napisali Dinamo poveo vodi, nego Dinamov. Čak oni od uzbuđenja, od nepismenosti, od debilizma, oni ne znaju ni slova, razumiješ? Eto, na to nam se svodi nacionalno zajedništvo. Mi smo nacionalno, mi smo svi, Hrvati, mi smo, volimo se, brate, dođi da te ljubim. Jel' tako? Vi Dinamovci, Cibonaši, kao se već zovete, vi trebate digniti glas protiv ovih govana, smeća i takvih koji uređujete. Vi trebate reći, gle, brate, nemojte. Jel' tako?
Glupo je da mi govorimo, jer uvijek seru po nami, kukate, lajete, žalite se, ono. Ista stvar je bila s Osijekom, kad ste držali Dinamu skupa s njim radili sranje, onda vam je Dinamo bio super. A sad kukate kad vas je pokralo. Pa no da se pokralo, dište vi kraj Dinama. Ste normalni. Ljudi, svi moramo dignuti glas protiv takvih prisranih govana. Mi svi, prvenstveno vi, da se to radi kod nas, ja ću prvi to kritizirati. Odmah ću to reći. Nemoj, brate, ovo. Razumiješ, iznerviram se. Sad ćemo malo leći. Nema više sam se sad digao. Go!